Судовая карусель не спыняецца. Ігор Лосік галадае ўжо 14 дзён. На дзень народзінаў за кратамі сустракае Артём Сорокін, лекар, які абверг інфармацыю пра стан ап'янення Рамана Бандарэнкі. Сергей Ціхановскі застаецца за кратамі ўжо роўна 7 месяцаў. Хоць да Новага году засталіся 2 дні, святочная атмасфера адчуваецца ў пратэстах і марах беларусаў. Аліна Коўшык, добрый вечар. Гэта студыя Белсат. Усе самыя важныя падзеі дня ў жывым эфіры. Починаем. Даже за убийство дают меньше, чем здесь дали такой срок. Правды нету в стране, ну сидит. Я очень хотела, чтобы его как-то освободили побыстрее. Вот что. Я считаю, что он незаконно. И я переживаю больше всего за него. Найгоршая в этой ситуации, что белорусский бок категорично отмовляется перестать быть нафтовым эмиратом. Хотелось летать или пришлось ползти. Сем гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму для Уладзіміра Гароха і 1,5 гады калоніі агульнага рэжыму для Дзяніса Кірэшчанкі. Такі прысуд вынес суддзя Наваградскага раёну Васіль Аляхновіч. Выракі законнай сілы пакуль не набылі і могуць быць абскарджаны. Пакаралі мужчынаў за нібыта падрыхтоўку без парадкаў. Праваабаронцы абодвух прызналі палітзняволенымі. В нашей стране несправедливость. За более серьезное преступление, которое совершают органами, так сказать, власти, вообще никаких мер не принимается. А здесь абсолютно надуманное преступление. Ужасный срок щепки. Даже за убийство дают меньше, чем здесь дали такой срок. Ну, как бы нереально это. Уладзімір Гарох нібыта планаваў падпальваць Наваградскі карэлецкі райвыканкам ды аказваць узброены супраціў уладам. Таксама Гароха прызналі вінаватым у публічнай абразе Александра Лукашэнкі ў Вайберы, а Дзяніса Кірэшчанку суд прызнаў вінаватым у тым, што для супраціву уладам ён прапанаваў выкарыстоўваць абрэзкі арматуры і тэлескапічныя дручкі. Мужчыны нічога не паспелі зрабіць. А ў Віцебску сёння пакаралі студэнтаў за відэазварот. Спачатку планавалася крымінальная справа, але ўсё ж абмежаваліся адміністратыўнай. Іх асудзілі за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. Беларуская феміда сапраўды апошнім часам усё больш нагадвае тую сляпую, не таму, што яна бесстаронная, але таму, што не бачыць праўды. Пра то, як і за што саджаюць у Беларусі, паразмаўляем з юрыстам праваабарончага цэнтру «Весна» Алексеем Лойкам. Алексей, добрый вечар. Добрый. Давайте пракаментуем спачатку сённяшнія выракі. Вось як можна пасадзіць чалавека, выдаць такі даволі суровы вырак на чалавека, які нібыта абражаў Александра Лукашенко ў Вайберы. Пра што гэта кажа? С позиции правозащитных организаций уголовная ответственность за оскорбление президента это является дефамационной статьей. То есть что это значит? В данном случае есть ответственность за оскорбление обычного гражданина, но почему-то президенту, либо госслужащему, либо представителю власти, либо судье придается законодателям более повышенная гарантия защиты. Вот. В связи с этим нами, в принципе, уже неоднократно высказывалась позиция о том, что дефамационные статьи в виде надругательства над государственным флагом, оскорбления президента, оскорбления представителя власти, оскорбления судьи должны быть исключены из уголовного законодательства. Спадару Алексей, но тым не менш яны застаюцца і выкарыстоўваюцца. Ці вы можаце даць нейкія рэкамендацыі для людзей? Ці гэта азначае, што грамадзяне Беларусі павінны быць больш асцярожнымі альбо больш крэатыўнымі?
Знаете, вот то, что вы сказали, что граждане должны быть больше осторожными, вот именно эту цель преследуют власти, когда вот подлавливают тех людей, которые где-то очень резко высказываются о каких-то должностных лицах, о каких-то событиях в стране. Вот, потому что международный стандарт свободы выражения мнения, в частности, замечания общего порядка Комитета по правам человека ООН, говорят о том, что допускаются даже такие высказывания, которые могут шокировать. Вот. А что касается государственных служащих, то наказание, связанное с лишением свободы, в принципе, оценивается с точки зрения авторитетных международных организаций как недопустимое. Вот. Что касается сегодняшнего приговора в Новогрудке, я сдержанно буду его комментировать, потому что, ну, во-первых, нам родственники еще не предоставили текст приговора для того, чтобы мы могли сделать полноценный и исчерпывающий анализ всего дела. Вот, поэтому мы уже, наверное, в начале января месяца будем давать оценку всему делу, вот, выскажемся с нашего сайта о том, какие мы проблемы увидели, поднимем все эти моменты и дадим им оценку. Вот, поэтому, что касается вот вашего вопроса, я хотел бы призвать граждан быть максимально корректными и сдержанными, потому что сегодняшняя нелегитимная власть будет делать все для того, чтобы демонстративно показать, что этого делать нельзя, вот, и таким образом, вот, на примере такого приговора будет устрашать все общество. Сапраўды так, тым не менш мы бачым, што беларусы не спыняюцца ў сваіх пратэстаў, нягледзячы на тое, што вось беларуская Феміда, пра якую я казала, яна сапраўды не збіраецца быць гуманнай у дачыненні грамадзянаў Беларусі. Спадарожнік Алексей, вось мы набліжаемся да канца гэтага года 2020, гэта сапраўды беспрэцэдэнтны год, які ўжо шмат разоў хто параўноўваў са сталінскімі чысткамі. Вось калі ад вас як праваабаронца зрабіць падсумаванне таго самых важных падзеяў вось у нашым праваабарончым поле у гэтай сферы, што гэта было, вось, і якім для вас быў гэты год асабіста? Вы знаете, для меня, во-первых, год был, наверное, очень тяжелый морально и физически, потому что мы были постоянно в таком рабочем ритме, потому что если так вспоминать начало года, то это были массовые конвейерные суды участников акций протеста против углубленной интеграции. Дальше это был коронавирус и первая волна пандемии. Вот. В мае месяце мы столкнулись с, как нам тогда казалось, массовыми задержаниями и участниками президентской гонки сторонников Сергея Тихановского. Дальше была избирательная кампания, когда мы все видели, как власть демонстративно разбирается со сторонниками Бабариха и иными участниками избирательной гонки. Ну и, конечно же, это ужасные вот эти вот несколько дней августовских, когда вся страна просто, всю страну захлынула информация о массовых пытках на Окрестина. Ну и дальше это самые массовые акции протеста против фальсификации выборов, против насилия со стороны органов правопорядка над задержанными. И, соответственно, это вот тот возросший уровень репрессий, который, в принципе, я бы сказал, что сохранился до сих пор в нашей стране. Вот это те важные моменты, которыми мы жили в этом году, вот, и которые плавно перекочевали уже в следующий год, потому что нам известно о многих десятках уголовных дел, которые будут рассматриваться в судах уже в январе месяце, и мы, конечно же, будем за этими всеми процессами наблюдать, давать оценку, максимально пытаться поддержать и самих жертв политических репрессий, и их родственников. Вот. И я призываю, скажем так, используя аудиторию уважаемого Белсата, всех зрителей, кому, в принципе, интересно, кто
хочет какую-то помощь, и в том числе правовую, получить, обращаться в нашу организацию. И я прежде всего хочу обратиться к тем людям, которые боятся обращаться к представителям гражданского общества, в правозащитные организации, в средства массовой информации, которые сталкиваются с этим вот катком репрессий, и когда им говорят о том, что вы ни в коем случае не ходите в весну, ни в коем случае не обращайтесь к правозащитникам, это все преследует одну цель. Это цель повышения страха у людей и цель скрыть от общества ту общественно важную, значимую информацию о тех репрессиях, которые, делает наша Фемида. Вот, в частности, я просто говорю про уголовные дела. Вот, поэтому ни в коем случае не надо идти на поводу у властей. Вот, и преодолевая этот страх, рассказывать правозащитникам о тех фактах, которые, в принципе, имеют место быть в нашей реальности. А таких очень много. Сапраўды так, і мы вось бачым паводле вашых словаў, што гэтая дынаміка не змяншаецца. Дзякуй вялікі спадару Алексей Лойка, юрыст праваабарончага цэнтру «Весна», быў з намі на сувязі і заклікаў вас, шаноўнае гаспадарства, не баяцца і звяртацца да беларускіх праваабаронцаў, якія ведаюць і сапраўды умеюць дапамагаць у такіх справах. Палітычная матываванасць арышту Сергея Ціханаўскага сёння атрымала важкія доказы. Ініцыятыва «Байпол», створаная былымі беларускімі сілавікамі, раскрыла шэраг імёнаў, якія маюць непасрэднае дачыненне да арышту і ціску на Сергея Ціханаўскага ды ягоных паплечнікаў. У апублікаваным аўдыёзапісе чалавек з голасам, падобным на голас тагачаснага міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева, асабіста аддае загад затрымаць Сергея Ціханаўскага ды кінуць яго ў турму паводле прыдуманых обвинувачванняў. Этот баклажан страну такого на покосившихся заборах, там стройках каких-то предрайисполкомов и сельсоветов, чуть там все 5 рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы. Но там он рот свой поганый не открывал, мы с мусорами разберемся. А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире. И начал мусора там, мы раскачаем эту власть, видя, что ему нет противодействия. Хорошо его хлопнули, жалею только, что поздно. Хотя, опять-таки, вы же в октябре уже мое внимание на это обращали. И мы в комитетах с вами вместе, да? И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть там. Пусть бабит весь мир по пределу, по беспределу. Какая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих бабариков, он разрушитель государства. Нет, на него статьи надо придумать и посадить его на долгую пустошь. Пусть здоров там. Зрэшты, патлумачыць больш падрабязна сваё даследаванне мы папрасілі прадстаўніка ініцыятывы «Байпол» Ігара Лобана. Добрый вечар, Ігар. Ігар, вось мы разам паслухалі з гледачамі гэты аўдыёзапіс былога міністра ўнутраных справаў, які прызывае хлопнуць, называе вельмі апасным, так, шкодным, горшым за бабарыку Сергея Ціханаўскага. Раскажыце, калі ласка, як трапілі да вас гэтыя запісы і вось як выглядала ваше даследаванне, і што больш вы нам можаце распавесці пра справу Сергея Ціханаўскага? Ну, во-первых, начну с того, что сегодняшнее аудио, которое мы опубликовали, показывает тот правовой беспредел, который творится в нашей республике на данный момент. То есть слова министра, бывшего министра, о том, что человека без правовых оснований нужно просто посадить, хлопнуть, не укладывается в голове у правоприменителей. То есть как это возможно вообще? По сути, люди давали присягу, прошу прощения, защищать закон, а министр дает им распоряжение его просто нарушать, просто безосновательно арестовать человека. Ну, давайте больш падрабязна пра справу Сергея Ціханаўскага. Вось мы зразумелі, што загад быў аддадзены сверху. Як гэта развівалася далей справа? По сути, Сергей Тихановский представлял для, скажем так, нелегитимной на данный момент власти большую опасность, потому что он показывал простым людям, что происходит на самом деле.
И поэтому было принято такое решение. То есть в отношении Сергея проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью поиска правовых оснований для его ареста. Однако таковых найдено не было. Поэтому У было... вас есть доказы того, что не было гэтага, так? Ну, совершенно очевидно, что если бы правовые основания были, то не пришлось бы прибегать к такой грязной провокации, которую мы видели в городе Гродно. Вот, соответственно, правовые основания найдены не были, и было решено Комитетом госбезопасности и ГУБОПиком провести такую провокацию с участием проститутки, как мы знаем, которая состояла на связи в ГУБОПе. Целью провокации было спровоцировать Сергея на применение насилия в отношении нее. Однако Сергей предчувствовал это и никакого насилия не применял. Мы видели очень много видеоматериалов, где он всячески пытается избежать. Вот. Ну и тут вступили в дело сотрудники милиции. То есть она там по каким-то надуманным основаниям милиция, мне не отвечают на вопросы, что это. То бок гэтая асоба, гэтая жанчына, яна досыць добра вядомая ў органах, так? Вы Да, кажаце, што да. гэта жанчына, скажем так, лёгкіх паводзінаў, вы называеце таксама яе мінушку, ламбада, здаецца. Ламбада, да. Мы знаем и ее настоящие данные, но не будем в эфире озвучивать. Вот. Кроме того, нам известно, что она сделала это не добровольно, а под угрозами того, что у нее отберут ребенка. Ну, вот, поэтому здесь тоже есть вопросы. Ну, гэта шантаж называецца, так? Ничем иным, как шантажом. Ці ведаем, дзе зараз знаходзіцца гэтая жанчына і ці яна яшчэ ў Беларусі? Ну, мы не отслеживаем ее дальнейшую судьбу, хотя это не проблема. То есть мы можем это установить, но на данный момент нас это не интересует. Поскольку личность ее была установлена еще тогда, в мае, очень быстро пользователи интернета ее сдеанонили. Вот, и это подтвердилось, да, это была она. Але яна была пешка. Гэта не была самай важнай фігурай, яе проста выкарысталі. Совершенно верно. Хто кіраваў вось гэтай аперацыяй? Значит, достоверно нам известно о том, что в город Гродно негласно приезжал первый заместитель, на тот момент первый заместитель министра, начальник криминальной милиции Казакевич, который не афишировал своего нахождения в городе Гродно. Вот. Непосредственное исполнение – это третье управление ГУБОПик. Оперуполномоченный такой Тарасик, который впоследствии за ряд проведенных операций был повышен до заместителя начальника того самого третьего управления ГУБОПик. То бок фактычна ГУБОПік зараз з'яўляецца цэнтрам як бы выканання гэтых злачынных загадаў і правакацый супраць Скажу людзей. больше, не весь ГУБОПик, потому что на самом деле и в ГУБОПике есть порядочные люди. А сконцентрировано это все в третьем управлении, которое так называемое управление, которое работает по экстремистам, но по сути выполняет функцию политической полиции. Вы заявлялі таксама, што справа Ціхановскага яна адкладае свой адбітак і на справе Лосіка. Як звязаныя гэтыя справы палітвязня, які зараз галадае, якога таксама абвінавачваюць у крымінальнай справе? Ну, по сути, дела все политические между собой связаны как таковые. Потому что четко прослеживается связь. Власть боится правды и боится тех людей, которые эту правду доносят до людей. Поэтому под любыми предлогами они задерживаются, арестовываются и содержатся в условиях стражи. Ігор, да вас даходзіць вельмі шмат інфармацыі. І вось сёння, у той дзень, калі мы ведаем, што Сергей Ціхановскі сидзіць ужо 7 месяцаў за кратамі, вы абнародавалі гэту інфармацыю, але мы разумеем, што вы маеце нашмат больш гэтай інфармацыі. Ці, можа, вы зможаце падзяліцца з намі яшчэ нейкімі такімі цікавымі рэчамі, якія да вас даходзяць з глыбіні нашых недраў так званых сілавікоў? Я вам скажу, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому на данный момент инициатива не готова делиться своими планами, уж поймите. Вот. Пока мы промолчим по поводу наших планов. Но могу сказать, что на данный момент мы
занимаемся формированием команды, то есть мы призываем сотрудников, которые находятся еще внутри системы, но не готовы марать свою совесть, свою честь, связаться с нами и работать с нами, чтобы впоследствии стать ядром правоохранительной системы, где офицер не боится того, что он офицер, не прячет лицо за балаклавой, свободно одевает свой мундир и не боится этого позора. Потому что то, во что сейчас превратили правоохранительные органы, это просто ужасно. Угу. А вось як зараз ідзе гэты працэс? Ці шмат сілавікоў, супрацоўнікаў органаў да вас звяртаюцца? Не буду, опять же, озвучивать цифры. Ну, але, скажем, якая дынаміка? Ці умоўна можам сказаць, ці гэта лічба расце, ці гэта нейкая стабільная лічба? Вось як выглядае гэта ситуация? Динамика положительная, скажем, положительная. То есть людей обращается с каждым днем все больше и больше, потому что люди понимают, что конец близок, конец этой диктатуре. Да, какое-то время пройдет, но в конце концов все станет на свои места. Спатру, Ігор, вось ініцыятыва BIPOL з'яўляецца хіба што зараз такім ядром. Вы маеце найбольш інфармацыі пра тое, што зараз адбываецца ў органах, і маеце найбольш сліваў. Дзякуючы вам мы атрымоўваем інфармацыю пра тое, што адбываецца сапраўды ўсярэдзіне, але не толькі вы зліваеце эту інфармацыю. Вось, напрыклад, яшчэ ёсць спадар Ігор Макар, гэта былы супрацоўнік Алмаза, які таксама часам бывае злівае, скажем, цікавую для грамадзянаў інфармацыю, ці у вас ёсць нейкая супраца з ім, вось як выглядае, ці ёсць адзінства ў радах былых сілавікоў? Что я могу сказать? Игорь Макар — это частная инициатива, BIPOL — это инициатива бывших и действующих силовиков. На данный момент мы не взаимодействуем, хотя открыты к предложениям и готовы к работе совместной. Поэтому за информацию, которую озвучиваем мы отвечаем, но не можем давать каких-то комментариев относительно информации, которую дает Макар. Но в то же время, опять же, повторюсь, мы открыты для сотрудничества с любыми инициативами, которые принесут пользу Беларуси. Ну, сапраўды так вельмі важна захоўваць адзінства, так, бо зараз важна аб'ядноўвацца, а не каб кожны ствараў асабістыя ініцыятывы, бо так гэтая сіла ўздзеяння будзе нашмат большай. Ну, наверное. Дзякуй вялікі. З намі ў студыі быў Ігор Лобан, прадстаўнік ініцыятывы BIPOL. А я нагадаю, шаноўнае спадарства, што Сергей Ціхановскі па сфабрыкаванай справе, якую мы толькі што абмеркавалі, знаходзіцца за кратамі ўжо 7 месяцаў, роўна 7 месяцаў. Мы запыталі жыхароў Менску, што апошнія яны чулі пра Сергея ў СМІ, як думаюць, ці справядліва яго пазбавілі волі. Он хотел быть кандидатом в президенты, вот. Поэтому он там сидит. У нас никому нельзя быть президентом. Да, кому-то можно, а кому-то нельзя. Потому что папик наш любимый любит только себя. И только он должен руководить Республикой Беларусь. Ну, а люди считают не так. То есть, если так посмотреть в перспективу, в прошлую, когда у нас выборы кончались не посадками кандидатов. Поэтому то, что он делает, это, ну, в его струе. Правды нету в стране, ну, вот сидит. Я думаю, то, что он как идет, как политзаключенный, и все. Ну, я, конечно, его знаю. Я голосовала за Светлану, подпись ставила за Светлану первая. И смотрела стрим, когда его арестовали. Ну, я не знаю, я очень хотела, чтобы его как-то освободили побыстрее. Вот что. Я считаю, что он незаконно. И я переживаю больше всего за него, понимаете? Ну, за всех переживаю, но за него особенно, потому что сын такого же возраста. Ну, а почему происходит? Ну, это понятно, почему происходит. Ну, всем понятно. Незаконно посадили человека. Чисто политическое здесь. Ну и Сергей Тихановский, который раскачал это общество. Такой были, в спячке были. Это человек, который, я думаю, что будущее за такими людьми. Потому что Лукашенко его посадил как конкурента.
как человека, который хотел это самое, ну, когда возглавить какое-то движение, которое против него выступало и прочее. Он сидит. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы его выпустили, потому что это просто преступление. 9 чалавек у СІЗА, 477 затрыманы па адміністратыўных справах. Беларуская асацыяцыя журналістаў падвяла сумныя вынікі году. Гэта абсалютны рэкорд рэпрэсій. Адмоўны рэкорд. Амаль штодня мы паведамляем вам пра новыя выпадкі ціску на журналістаў. Вось, напрыклад, сёння прайшоў ператрус у рэдакцыі адной з буйнейшых рэгіянальных газет Беларусі «Ганцавічскі час», а таксама партала «Першы рэгіён». Потым абшукалі кватэру галоўнага рэдактара Пятра Гузаевскага, у якога канфіскавалі ноутбук. Навошта міліцыя прыехала ў рэдакцыю, паразмаўляем з Барысам Магарэцкім, прэсавым сакратаром Беларускай асацыяцыі журналістаў. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Якія апошнія навіны з Ганцавічаў, ці вы сёння размаўлялі са спадаром Петром Гузаевскім? Мне падаецца, што тое, што адбываецца ў Ганцавічах, гэта працяг сцэнара, які раней рэалізавалі з газетай «Слонімскай». Я нагадаю, што месяц таму в Слоніме, в адной з найстарэйшых незалежных газет, і ввогуле адной з самых старэйшых ввогуле беларускіх выданняў, газеце «Слонімскай» таксама прайшоў ператрус. Таксама справа была звязаная нібыта з паклёпамі у вайбер-групах, вайбер-чатах. В газете канфіскавалі всю тэхніку, і пасля гэтага газета фактычна спыніла існаванне. Менавіта такі самы сцэнарый рэалізоўваецца цяпер в ганцавічскім часе. Затрымліваюць журналіста, вінаваціць у паклёпах в вайбере. Дзіўна, да, што гучыць гэта назва гэтага месенджера, хаця цяпер все карыстаюцца тэлеграмам, але схема абсалютна адна і тая ж. Адбываюцца ператрусы, забіраецца тэхніка. Хутчэй за ўсё на нейкім эшелоне ўлады пастаўлена задача перашкаджаць працы мясцовым друкаваным выданням. Чаму? Бо мясцовая прэса, яна вельмі блізкая да чытачоў, і многія людзі ў рэгіёнах, якія, можа, далёкія ад інтэрнэту і не так шчыльна сочаць за тэлеграм-каналамі, яны чытаюць незалежную прэсу, незалежную друкаваную прэсу. Нават некаторыя замежныя нашы калегі здзіўляюцца, няўжо такое вот в 21 стагоддзі магчыма, а так і ёсць. І хутчэй за ўсё вось гэта атака на ганцавічскі час, яна ёсць часткай плану па знішчэнню недзяржаўнай прэсы, на якую у нас ціснуць ужо, напэўна, все 26 гадоў пры ўладзе Лукашэнкі. Ну, сапраўды так, бо ганцавіцкі час гэта адна з хіба што найбольшых рэгіянальных газет. Вось вы згадалі таксама слонімскую газету. Мы памятаем і гарадзенскую пагоню, на якую ціснулі ўжо там гадоў таму шмат і таксама зачынілі. І мы ведаем, што сапраўды ў рэгіёнах гэтыя газеты чытаюць, і ціск на журналістаў ён адбываецца не толькі ў Менску, але таксама ў рэгіёнах. Спадар Барыс, вось хацела яшчэ аднесціся да вашага падсумавання году, якое зрабіў сёння Баш. Пра што сведчаць гэты амаль 500 затрыманняў журналістаў сёлета? Гэтыя лічбы сведчаць пра тое, што гэта быў незвычайны год. У краіне адбываліся незвычайныя падзеі, якіх дагэтуль ніколі не было ў гісторыі Беларусі. Нарэшце ў грамадстве з'явілася нейкая надзея, але з другого боку ўлады відавочна адчулі небяспеку з боку недзяржаўнай прэсы. Яны трактавалі журналістаў як сваіх ворагаў, хаця прэса займалася выключна сваёй працай, расповедам пра тое, што адбываецца ў краіне, і ціснула на журналістаў. Улада вось гэтыя лічбы сведчаць пра бесперапынны ціск, прычым тыя дадзеныя, якія мы агучылі раніцай, на жаль, на сённяшнюю хвіліну ўжо састарэлі, таму што рэпрэсіі працягваюцца, і в першых лічбах студзеня мы, напэўна, яшчэ раз падвядзем, але прыкладна вот вымалёўваецца такая лічба каля 480 затрыманняў, і 9 нашых калег знаходзяцца ў следчых ізалятарах на дадзены момант па крымінальных справах. Улада працягвае заціскаць сектар інфармацыі. В прынцыпе, як і іншыя сферы, цяпер ўлада спрабуе рэалізаваць нейкі рэванш за тыя падзеі, якія былі ў жніўні, калі грамадства адчула
нейкую надзею. Цяпер улада спрабуе грамадства гэтую надзею пазбавіць яе і журналістаў. Ну але вымушаны я падзякаваць і сказаць, што я вельмі ганаруся сваімі калегамі, всімі намі, всімі, хто рабіў гэты інфармацыйны год. Гэта быў незвычайны інфармацыйны год не толькі па колькасці рэпрэсій, але ў першую чаргу па колькасці якасных матэрыялаў, па інтэнсіўнасці працы і па ўсім тым, што мы зрабілі. Ну, цяпер улада спрабуе адыграць нейкі рэванш і задушыць надзею у журналістаў і ўсіх, хто ім дапамагае. Спадар Барыс, я хочу падзякаваць за гэтую надзею, все ж таки за тое, што ў гэтым годзе у нас у журналістаў было не толькі кепскае, але заклікаць усіх нашых гледачоў памятаць пра тых журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі. Гэта Ігар Лосік, гэта Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова, нашай сяброўкі, Кацярына Барысевіча, таксама сябры прэс-клубу. Так што, калі ласка, узгадайце пра іх, напішыце лісты, напішыце паштоўкі, павіншуйце са святамі, бо вельмі важна, каб не гублялі надзею ўсе беларусы, але таксама мы. Дзякуй вялікі, спадару Барыс, за гэтую размову вам. І дзякуй Белсату за вашу працу. Всяго добрага. З намі на сувязі быў намеснік старшыні Асацыяцыі беларускіх журналістаў. Прабачце, калі ласка, Барыс Гарэцкі думкі забеглі крыху наперад. Тым часам Беларусь падпісала кантракты на пастаўку нафты ў наступным годзе з шэрагам буйных расійскіх пастаўшчыкоў. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка. Аднак пра ўмовы ўлады нашай краіны не кажуць. Адзінае, што нам вядома, што сёлета дамовіліся вельмі хутка у гучных спрэчках. У адрозненні ад леташніх іх не было. Две стороны остались, по сути, на своих позициях, в отличие от прошлого года, когда Беларусь хотела более выгодных условиях и пробовала как-то вопросы педалировать. Сейчас как бы ситуация не такая и изменилась, и у Лукашенко уже нет особых маневров, чтобы там диктовать какую-то политику. Поэтому стороны остались на тех условиях, которые и были, вот, я бы так сказал. И она все равно... Ввиду налогового маневра цена российской нефти для Беларуси она чуть-чуть вырастет. Найгоршая в этой ситуации, что белорусский бок катэгарычна адмаўляецца перастаць быць нафтавым эміратам. Ён зноў ідзе ў фарватары расійскай нафтавай палітыцы. Расейцы будуць зрабіць усё для таго, каб і нафтапрадукты ішлі праз расійскія порты, гэта іх бізнес. Таму, на жаль, беларускія ўлады не робяць нічога для таго, каб выканаць свой загад альбо загад Лукашэнкі, каб зрабіць дыверсіфікацыю эканомікі і пазбавіцца ад крытычнай залежнасці ў энерганосьбітах ад Расіі. Жыхары сталічнага Сухарова, нягледзячы на не вельмі камфортнае надвор'е, учынілі свята для сябе ды ўсіх беларусаў прыгожымі танцамі і яскравымі усмешкамі. Няхай такая імпрэза ўзмоцніцца ласку перад навагодняга чакання і для гледачоў Белсата. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo. Святочны час, рука дапамогі асабліва патрэбная тым, хто быў вымушаны ўцякаць з радзімы. Большасць нашых суайчыннікаў трапляе ў суседнюю Польшчу. Пра галоўныя праблемы і патрэбы ўцекачоў паразмаўляем з Паўлам Міцкевічам з Цэнтру дапамогі іншаземцам у Беластоку. Добрый вечар, спадару Павал. Добрый вечар. Ці атмасфера свята і вось гэта пераднавагодняя атмасфера ўдзяляецца таксама уцекачом, тым людзям, якім вы дапамагаеце штодня?
Да, несмотря на проблемы, которые ежедневно приходится решать и помогать людям, надо не забывать, что теперешний период – это период Рождества, это период Нового года, это период праздников, поэтому, сражаясь с будними проблемами, связанными с белорусами, которые находятся в Польше, которые находятся в Белостоке, стараемся не забывать, что это тоже период праздников и в какой-то способ показывать им, что Польша на данный Але момент... конкретно, што вы робіце? Ці вось я ведаю, што ў Кіеве сёння была ялінка для дзяцей. Я ведаю, што ў Варшаве таксама, здаецца, на мінулым тыдні рабілі такі ранішнік для дзяцей. Учора развозілі падарункі. Вось якая акцыя? Што адбываецца ў Беластоку, звязанае са святамі ў гэты пераднавагодні час? Конкретно фонд «Окно на Востоке» и Центр поддержки иностранцев в Белостоке свою работу концентрирует над помощью, связанной с их бытием. А разными акциями, связанными с праздниками, занимаются другие белостокские организации и белорусская диаспора, которая находится в Белостоке. Спири Павел, вось як шмат беларусаў да вас звяртаюцца? Мы ведаем, што таксама літаральна нядаўна ў Беластоку быў адчынены шэлтэр, гэта такі прытулак, куды могуць трапіць усе тыя людзі, якія патрабуюць дапамогі, якія не маюць дзе жыць, якія вось уцякаюць з Беларусі сапраўды вось з адной валізкай. Як зараз выглядае дынаміка зваротаў у ваш фонд, у ваш цэнтр? От сентября месяца через наш центр нам удалось помочь с около 200 людьми вместе с их семьями. Но по статистикам видно, что от момента ограничения выезда из Беларуси в Польшу эта статистика спала. Ну, гэта натуральна, зразумела, тым больш, што Беласток знаходзіцца на мяжу, якую звычайна беларусы перакрочвалі на машыне, альбо на цягніку, альбо карыстаючыся з аўтобусаў. Цяпер гэта немагчыма. Вось, а якія галоўныя праблемы тых людзей, якія трапляюць в Польшы, і з чым вы ім дапамагаеце? Основная проблема – это проблема, связанная прежде всего с легализацией. У людей, которые принимали решение, чтобы выехать из Беларуси, не было, так сказать, времени на комплексную подготовку и документов, и плана действий легализации в Польше. И вот это основная проблема, с которой они встречаются в Польше. Очередной вопрос – это все, что связано с медобслуживанием, со страхованием, с системой образования. Приезжают молодые семьи, приезжают семьи с детьми. Их надо устраивать в школы, в детские сады, и в середине года это не всегда легкий процесс. Спадарэ Павел, а вось важна таксама мець магчымасць камунікацыі. Ведаю, што ў вас праводзяцца таксама курсы польскай мовы, і гэта сапраўды вельмі важна, бо людзі, якія трапляюць сюды, ў Беласток ці ў Варшаву, яны мусяць нейкім чынам дамовіцца, каб вырашаць свае штодзённыя патрэбы. Ці вось гэты курсы карыстаюцца попытам, і сапраўды які настрой цяпер у тых людзей, якім вы дапамагаеце? На курсы у нас сейчас ходит 40 человек. Курсы организуются онлайн. У нас также есть платформа для изучения самостоятельного курсов. Это платформа под адресом www.polskiyzyk.pl, с которой можно без преподавателя пользоваться и изучать польский язык от уровня А1 до уровня B2.
Очень важным моментом для всех беженцев из Беларуси, которые не планировали переезжать в Польшу, а их решение было вызвано страхом и безопасностью себя и своей страны, это возможность от декабря возможность работать в Польше. И в связи с этим есть, скажем, среди людей, которым мы помогаем, возможность получить первую зарплату, возможность устроиться на работу в белостокские предприятия, возможность самому заплатить за жилье, которое арендуешь. Это дает какой-то шанс и надежду. Спадару Павел, вельмі важная салідарнасць у тым, чым мы зробім і зараз, як мы дапамагаем беларусам, якім сапраўды патрэбная вось гэтая рука дапамогі. Ці вы супрацоўнічаеце таксама з іншымі арганізацыямі? Зараз у Польшчы багата ініцыятываў, якія займаюцца дапамогай нашим суайчыннікам. В Белостоке мы сотрудничаем с фундацией «Беларусь-2020» и с фундацией «Диалог», которая в Белостоке занимается также беженцами. Зразумела. Дзякуй вам вялікі за размову. Спадар Павел, жадаем вам, вашай фундацыі, таксама тым людзям, якім дапамагаеце, надзею ў новым годзе, сапраўды зменаў, бо наколькі я размаўляла з тымі людзьмі, якія былі вымушаны уцякаць, яны хацелі бы вярнуцца ўсё ж такі на радзіму. Это правда. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Беластоку быў Павел Міцкевіч, старшыня фонду «Окна на ўсход». Шановнае спадарства, больш інфармацыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі за нашымі межамі на нашай старонцы belsat.eu. Заклікаю вас таксама падпісвацца на нашыя каналы ў Інстаграме, Тэлеграме, а на Ютубе, на канал Белсат Ньюс і Белсат Нау. Гэта новы канал, дзе мы паказваем жыццё нашай краіне, як ёсць, без мантажу ў дадзены момант. А таксама мы рыхтуем для вас багата навагодніх неспадзяванак. Вось і на нашай старонцы вы ўжо можете падглядзець трэйлер таго, што вас чакае сапраўды ў навагодні вечар на Белсаце, дзе мы будзем выганяць пацука, багата неспадзяванак, цудоўныя людзі, спецыяльны фільм з удзелам купалаўцаў, а таксама выступ прэзідэнткі. Усё гэта ў Новы год на Белсаце, а да Новага году засталіся ўжо толькі 2 дні. І назіраючы за сацыяльнымі сеткамі, можна зрабіць выснову аб прынамсі адным агульным пажаданні беларусаў на 2021. Але платформа «Голас» вырашыла пайсці далей і падысці да справы навагодніх пажаданняў вельмі сур'ёзна. Яны стварылі праект «Беларусь марыць», які ўжо сабраў каля 8000 пажаданняў беларусаў. Вы яшчэ можаце далучыцца, бо мары будуць акумулявацца да 7 студзеня. Потым іх маюць пераўтварыць у план дзеянняў. Так размаўляюць і так нам кажуць арганізатары гэтай кампаніі. Пра што марыць Беларусь, мы пагутарым з Паўлам Ліберам, сузаснавальнікам платформы «Голас». Добрый вечар, спадару Павел. Добрый вечер. Давайте пачнем з жаданняў. Што ў топе пажаданняў беларусаў на гэты 2021 год? Ну, прежде всего, это Беларусь с новым президентом и с новыми честными выборами. Это абсолютно топ. Эта фраза упоминается более чем в 90% всех мечт, которые мы получили. А на втором месте это освобождение политзаключенных. И на самом деле очень большое количество мечт про это и очень много очень трогательных мечт про это. То есть нам пишут пенсионеры, нам пишут женщины, которые пишут о том, что они мечтают, чтобы их отца выпустили и дети его увидели. Ну, то есть очень много трогательного. И на третьем месте это жизнь без страха. Огромное количество людей пишут, что они мечтают снова выходить, не вздрагивая, не бояться проезжающих автомобилей, не бояться стука в дверь. Они мечтают, чтобы Беларусь снова стала свободной от всего этого террора. И это вот, наверное, третья по популярности наша мечта. Ну и, как ни странно, большое количество мечт нам прислали пенсионеры. Кто-то хочет, чтобы у них была достойная пенсия, кто-то хочет путешествовать,
кто-то пишет о том, что они хотят счастливой жизни для своих внуков, что многие их внуки выехали за границу, и на самом деле они бы очень хотели, чтобы их внуки вернулись и могли спокойно работать в Беларуси. Ну, то есть получился очень теплый проект, и можно зайти на наш сайт Беларусь2021.org и почитать все это самостоятельно, потому что на самом деле это такой просто океан теплоты и нежности, который в конце года наверняка внушит людям, что люди мечтают в целом об одном и том же. Ну, гэта такое пацверджанне таго, што сапраўды за гэты год беларусы сталіся нацыяй, што сапраўды ў нас ёсць супольныя мары, супольныя жаданні. Мы ідзем у адным накірунку, і вось ваше даследаванне акурат гэта пацвярджае, так? Да, на самом деле мы видим, что огромное количество мечт похожи друг на друга, и огромное количество мечт — это мечты именно про новую Беларусь, про свободную Беларусь, про Беларусь без страха, про Беларусь с новым президентом и честными выборами. И мы видим огромное единство людей, которые об этом мечтают. Угу. Спадар Павел, вы таксама казалі пра тое, што гэта не будуць толькі віншаванкі, толькі не будуць такія паштоўкі, прыгожыя, цёплыя словы, што вы хочаце выкарыстаць патэнцыял гэтых віншаванняў, гэтых цеплых словаў у слушным накірунку, тым, каб распрацаваць тое, як бы тыя накірункі развіцця для новай Беларусі. Раскажыце, калі ласка, пападрабязней, што гэта можа быць і што выйдзе з вашага праекту? Абсолютно. Да, мы хотели, чтобы это был не просто сбор пожеланий и мечт, мы очень хотели, чтобы мы в том числе работу «Голоса» и других IT-инициатив вокруг «Голоса» определили в зависимости от мечт белорусов. Ну, то есть, если мы хотим построить ту новую Беларусь, о которой мечтают белорусы, то прежде всего сами белорусы должны нам подсказать, какой эта новая Беларусь должна быть. И поскольку сегодня «Голос» — это, наверное, можно честно сказать, самый крупный IT-продукт, самым большим охватом, и у нас появляются новые IT-продукты вокруг «Голоса», мы в том числе внимательно изучаем, что нам присылают, потому что нам присылают совершенно потрясающие идеи про образование будущего, про медицину будущего, про избирательную систему будущего. И по сути, анализируя все это, мы определяем, как в том числе IT-платформы должны развиваться в следующем году. Но мы очень верим в себя и на самом деле уверены, что мы можем помочь огромному количеству этих мечт реализоваться. Но на всякий случай сегодня мы реализовали план «Б». То есть мы собрали все эти мечты и в виде адреса сайта на открытке при помощи белорусов из финской диаспоры мы доставили все эти мечты в Лапландию, к Санта-Клаусу, для того, чтобы у нас была подстраховка, поэтому все, кто к нам приходит и оставляет мечты, могут быть уверены, что фактически это телепортирует их мечты напрямую в Лапландию. Это неверагодна цудоўная інфармацыя пра тое, што ўсе беларускія пажаданні навагоднія, нам не трэба падарункаў, а проста дастаткова, каб здзейсніліся гэты нашы супольныя мары і што дапаможа нам у гэтым сам Санта-Клаус, сам гэты сапраўдны Санта-Клаус з Лапландыі. Вось вы яшчэ сказалі, што вы супрацоўнічаеце з дыяспарай Фінляндыі, і гэта сапраўды цудоўна і неверагодна, як беларусы аб'ядналіся за гэты год і як активизовалась наша диаспора. Да, безусловно. И я могу сказать, что большое количество представителей диаспор записывало видеомечты. Можно посмотреть на карту и увидеть, что на самом деле помимо Беларуси есть огромное количество точек на карте. Бразилия, Соединенные Штаты Америки, Европа, откуда нам пришли мечты, поздравления, пожелания, что говорит о том, что белорусы сегодня как нация объединились абсолютно везде. И, по сути, белорусские диаспоры, они сегодня очень сильно помогают белорусскому обществу здесь абсолютно разными способами. Кто-то помогает советами, кто-то материально, кто-то поздравлениями, но при этом очень приятно видеть, что мы как нация действительно объединились. И в том числе объединились вокруг этого проекта. Это, наверное, самое приятное для нас. А вось хто з вядомых беларусаў далучыўся да вашай платформы, хто ўжо запісаў альбо даслаў свае мары і свае пажаданні?
Это очень сложный вопрос, поскольку наша платформа гарантирует абсолютную анонимность. И на самом деле это же особенность платформы «Голос» в том, что люди могут быть уверены, что никто про них не узнает. Но на самом деле, если говорить про видеомечты, то, например, там в городе Минске Максим Багрецов записал нам свою видеомечту, ну, потому что по видео мы видим, что это Максим. Но кто были остальные люди, мы честно не знаем. Там огромное количество супертеплых мечт. И, наверное, в данном случае это та самая ситуация, когда абсолютно каждая мечта важна, совершенно неважно, она пришла к нам там, от пенсионера из какого-нибудь населенного пункта отдаленного или от какой-нибудь известной минской селебрити. Сапраўды так, і я думаю, што і напэўна дзеці з задавальненнем далучаюцца, бо мы бачылі ў сеці таксама віншаванкі ад беларусаў, маленькіх беларусаў. Платформа «Голас» вядомая тым, што ўжо неаднойчы стварала крэатыўныя магчымасці беларусам, якія паказвалі, што нас сапраўды шмат. Мы лічылі людзей, якія гуляюць, выдавалі магчымасць людзям паказаць, што яны прагаласавалі. Ці на новы 2021 год вы рыхтуеце нейкую новую идею? Прежде всего мы будем адаптироваться под то, чего хотят сами белорусы через анализ мечт, которые нам присылают. Мы непременно сохраним вот это волшебство, которое происходит, когда какие-то цифровые мечты, цифровые пожелания, результаты цифровых опросов через платформу превращаются во что-то действительно реальное. То есть вот, наверное, это наша действительно большая миссия, как сделать так, чтобы диджитал-технологии в современной Беларуси действительно превращались в настоящие вещи. И чтобы белорусы достаточно быстро поняли, что участвуя в активностях платформы «Голос» и проектах, которые в принципе есть сегодня вокруг платформы и не только вокруг платформы, они действительно определяют свое будущее своими руками. Мы памятаем пра тое, што гэты год для вас, канешне, быў фантастычны па колькасці праектаў, якія вы зрабілі, але таксама быў цяжкі, бо мы памятаем пра ціск, які аказваўся на вашу платформу. Вось як зараз выглядае сітуацыя, ці вы можаце працаваць больш-менш спакойна? На самом деле платформа «Голос» по-прежнему официально заблокирована в Беларуси на нашем основном адресе. И причем нас периодически блокируют снова и снова, мы не понимаем почему, может быть, они не в курсе, что мы заблокированы. Но на самом деле мы, безусловно, чувствуем напряжение, мы, безусловно, чувствуем преследование. Практически вся наша команда вынуждена работать из-за границы из-за этого. Но зато это позволяет нашей команде иметь одну большую общую мечту, что мы мечтаем победить, вернуться домой в свободную Беларусь. И это не только мечта, это замечательный мотиватор для нашей команды, как приложить максимум усилий к тому, чтобы это произошло как можно скорее. Спадар Павел, а вось ці вы асабіста ўжо выслалі сваю віншаванку, сваё пажаданне, мару вось у гэту платформу, якую я назову яшчэ раз для нашых тэлегледачоў, belarus2021.org. Вось ці вы ўжо выслалі сваю віншаванку? Да, на самом деле любой желающий может ее посмотреть. Я выслал ее в видеоформате, и я как раз желаю белорусскому обществу не забывать о том, что оно гражданское общество, о том, что у них есть права, и о том, что вместе люди в этом обществе — это огромная сила, которую невозможно остановить. Гэта так, сапраўды. Спадар Павел, дзякуй вам вялікі за размову. Я заклікаю ўсіх нашых тэлегледачоў далучыцца да гэтых віншаванак, стварыць сапраўды адну велізарную такую паштоўку, якая будзе расфарбаваная цёплымі словамі, нашымі агульнымі марамі. Шаноўнае спадарства, далучайцеся, будзе прыемна вось уже 7 студзеня паглядзець, што з гэтага атрымалася. Таму кожны гэта можа зрабіць праз Viber альбо праз Telegram, ці праз сайт belarus2021.org. Дзякуй вам вялікі, спадар Павел Ліберс, заснавальнік платформы «Голас», быў маім спадарства госцем. 2020 год зыходзіць, але не перастае нас здзіўляць сваімі падзеямі з адзнакай мінус. Сіноптыкі Магілёў, Вобл, Гідрамету абвесцілі чырвоны ўзровень небяспекі на аўторак 29 снежня. Дарогі ў Магілёў
Магілёве сталі пакрывацца лёдам. Яшчэ ўвечары, а зранку горад ператварыўся проста ў каток. Машыны пакрыліся ледзяным панцырам, а абледзянелыя кантактныя сеткі не дазволілі тралейбусам нават выехаць з дэпо. Нягледзячы на намаганні камунальнікаў, на ходніках суцэльная галалёдзіца. Пасыпаны пясок імгненна змешваецца з дажджом і зноў пакрываецца скарынкай лёду. Дадзеныя ўмовы адбіліся і на працы траўмапункта, куды звярнуліся ўжо каля 40 чалавек. Шаноўнае гаспадарства, зараз мы пакажам вам пацверджанне ўсіх гэтых словаў. Я, Аліна Коўшык, дзякую вам за гэтую гадзіну, якую мы правялі разам з вамі. Жадаю вам добрага вечара і заставайцеся з Белсатам. Сложно чистить машину довольно-таки долго. Вот минут 20 уже стою шкребком. Как-то пытаюсь. Ну, уже вроде все нормально почистить. В окно, как увидела, деревья обледенелые. У меня очень красивая картинка, но представила себе, что на улице страшно было. Хотелось летать или пришлось ползти? С дому сложно. Очень по травке. Аккуратно идем, стараемся не поломать ноги. Мы передвигаемся на транспорте. Вот. Стараемся не ходить пешком. От остановки трудно дойти до работы. Все обледенело кругом. Не посыпаны дороги, плохо убирается, ну, плохо работает дорожная служба, так скажем. Это просто невозможно. Если предыдущий гололед все ползали на карачках, но было сухо, то этот гололед на карачке не станешь, потому что ты сразу в луже. Вітаю, шановне гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык. У Савеце Рэспублікі стварылі новы орган заканадаўчай улады – Савет старэйшынаў. Аксакалаў набіраюць з былых дэпутатаў на грамадскіх пачатках, каб яны рабілі рэкамендацыі для дэпутатаў сённяшніх. На першым паседжанні старшынёў Савету старэйшынаў абралі Барыса Батуру, які запомніўся як кіраўнік Магілёўскай ды Менскай вобласцяў. Але ёсць яшчэ больш важныя навіны. Нет на него статьи, надо придумать и посадить его на долгую пустошь. Пусть сроком там. Як шили справу Сергею Тихановскому. Нами было проведено целое расследование по всем видеозаписям, которые попали в СМИ. Одни и те же люди, которые окружали человека. Зноў на расійскай нафтагазовой игле. Используются в том числе и политические рычаги давления на Республику Беларусь. День бляхара у Могилеве. Хотелось летать или пришлось ползти? Травматологи раяць без патрэбы не выходзіць. Ініцыятыва «Байпол», створаная былымі следчымі і аператыўнікамі, апублікавала матэрыялы, якія сведчаць пра палітычную замову крымінальнай справы супраць Сергея Тихановскага, а таксама цэлага шэрагу беларускіх блогераў і актывістаў. У расследаванні называюць людзей, якія могуць мець дачыненне да фабрыкавання справы. У сітуацыі разбіралася Катя Малей. Нет на него статьи, надо придумать и посадить его на долгую пустошь. Пусть сроком там. Гэтак, паводле расследавання ініцыятывы «Байпол», гучаў загад асабіста ад экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева адносна Сергея Тихановскага. Аб'яднанне работнікаў сілавых структураў сцвярджае, што была прыдуманая цэлая схема злачыннай групы Тихановскага. У «Байпол» заяўляюць, што маюць цэлы шэраг іншых доказаў, якія раскрыць пакуль што не могуць.
Также там была одна из фотографий, где были провокаторы. Но нами было проведено целое расследование по всем видеозаписям, которые попали в СМИ. Одни и те же люди, которые окружали человека, то есть там выделены красными кружочками, скажем так. Люди это в штатском сотрудники или же их агентурная сеть, которые одновременно уже были в момент задержания около бусиков. Это каждый человек может скажем так, они все в масках прячутся, но по их одежде, по кепкам любой может провести такой анализ. Як вынікае з расследавання ініцыятывы, удзельнікі меркаванай правакацыі атрымалі павышэнне з пазнакаю за праяўленую стараннасць, а Сергей Тихановскі – артыкулы крымінальнага кодексу. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справаў каментаваць сітуацыю праз тэлефон адмовіліся. Папрасілі традыцыйным шляхам спачатку запыт праз электронную пошту, а потым і ўсе размовы. То, што тут ёсць палітычны матыў уладаў у ягоным пераследзе, гэта відавочна і гэтага дастаткова. Что тычыцца абвінавачванняў, яны былі еще просто не абгрунтаваныя, і ў дзеяннях Тихановскага няма складу злачынства вовсе. Чалавек реалізоўваў свае законныя свабоды, тым ліку і права удзельнічаць у выбарах і кіраванні сваёй краінай. Паводле BioIPol, у выніку злачынных дзеянняў фігурантаў справы Тихановскі незаконна утрымліваецца пад вартай у сфабрыкаванай крымінальнай справе. Сёння акурат мінае 7 месяцаў з дня затрымання. І апытаныя нами Менчукі пра Тихановскага памятаюць. Он хотел быть кандидатом в президенты, вот. Поэтому там сидит. У нас никому нельзя быть президентом. Борьба за власть. Честно сказать, потому что папик наш любимый любит только себя. И только он должен руководить Республикой Беларусь. Вы сами прекрасно понимаете, пока эта система, то все будут там. Человек пострадал за свою позицию, за свое мнение. Он высказывал свое мнение, свои принципы. Ну, за правду. Хорошо, у них там дорога, напевно. Конечно, очень хотелось бы, чтобы его выпустили. Потому что это просто преступление. За ўвесь час зняволення Тихановскія размаўлялі толькі аднойчы праз тэлефон. Цяпер сувязь толькі праз адваката. Он не жалуется. Он понимает, что он находится в тюрьме так же, как тысячи белорусов. Более 30 тысяч белорусов прошли через СИЗО. Сидит он в одиночке. Сидит он в Жодинской тюрьме. Вы сами понимаете, что такое сидеть в тюрьме, тем более находиться там 7 месяцев. Сергея Тихановскага затрымалі ў горадні падчас перадвыбарчага пікету за вылучэнне на прэзідэнта ягонай жонкі Светланы Тихановскай. Яго вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, што парушаюць грамадскі лад і ў перашкодзе ажыццяўлення выбарчых правоў грамадзянаў. Блогера прызналі вязням сумлення як беларускія праваабаронцы, так і іхныя калегі з Amnesty International. Катя Малей, Александр Попко, Белсад. Агулам у Беларусі праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі 169 чалавек. Сёння суд Першамайскага району Менску пачаў разгляд крымінальнай справы супраць паштальёнкі Ларысы Танкашкур. Ёй 56 гадоў. Жанчыну вінавацяць у перадачы асабістых звестак на 35 сілавікоў аднаму з тэлеграм-каналаў, які выступае супраць міліцэйскага садызму. Хроніку палітычных рэпрэсіяў адсочваў Ігар Станкевіч. 1,5 гады калоніі агульнага рэжыму для Дзяніса Керешчанкі і 7 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму для Уладзіміра Гароха. Суддзя Наваградскага раёну Васіль Аляхновіч вынес прысуд у гучных справах палітычных вязняў. Іх абвінавацілі ў закліках да ўзброенага супраціву падчас сустрэчаў з выбарнікамі. Абвінавацілі Уладзіміра Гароха і ў публічнай абразе Александра Лукашэнкі праз Вайбер. Мужчыны вінаватымі сябе не прызналі. В нашей стране несправедливость. За более серьезное преступление, которое совершают органами, так сказать, власти, вообще никаких мер не принимается. А здесь абсолютно надуманное преступление. Даже за убийство дают меньше, чем здесь дали такой срок. А суд Ленінскага району Менску пачаў разглядаць справу 20-гадовага Віктара Акцістава.
10 жніўня падчас затрымання ён спрабаваў адбіцца. Тады сілавікі моцна збілі маладзёна, адвезлі ў Жодзіна, а потым нечакана выпусцілі. Але пазней ізноў затрымалі. Яго вінавацяць у гвалце над міліцыянтам. Пракурор запрасіў Віктару 2,5 гады калоніі агульнага рэжыму. Падтрымаць маладзёна прыйшлі нават ягоныя выкладчыкі. Віктор не агрэсіўны, па-першае, ён думаючы чалавек, ён чалавек, які эмоцыям не паддаецца. Каб нешта выказаць, некую думку, ён спачатку будзе думаць. Студэнту-медыку Александру Ткачову суддзя чыгуначнага суда Віцебску Алена Цыганкова прызначыла 5 сотняў арышту. За краты маладзёна забралі адразу з залы суда. Яго прызналі удзельнікам несанкцыянаванага пікету падчас запісу відэазвароту супраць гвалту і за новыя выбары. Мы студенты витебских университетов, будущие специалисты, от которых напрямую зависит процветание нашей страны. Яшчэ 2 удзельніц звароту, Яніну Вакар і Юлію Хомчанку, суд пакараў штрафам 108 і 135 рублёў адпаведна. Я так не думаю, что это пикет, или это просто личное выражение своего мнения. Вот. И, конечно, 5 базовых за это давать, да и вообще судить за это я считаю неправильно. То есть люди должны высказывать свою позицию, как они считают нужным. И это не должно быть запрещено. Сёння беларускія суды разгледзелі 17 адміністратыўных і 7 крымінальных справаў. За кратамі застаюцца 169 палітычных вязняў. Сярод іх нашыя калегі, журналісткі Белсату Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, ды журналістка Тутбай Кацярына Барысевіч. Ігор Станкевич, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Можна забыцца пра дыверсіфікацыю паставак, амерыканскія танкеры ды гісторыю з расійскай бруднай нафтай, якая сапсавала абсталяванне беларускіх трубаправодаў ды НПЗ. Для чыноўнікаў Александра Лукашэнкі Расія зноўку надзейны і галоўны прадавец нафты. Роман Галоўченка дэкларуе, што ягоны ўрад ужо дамовіўся з Расіяй аб пастаўках і нафты, і газу на выгадных умовах. Пра палітычныя складнікі ў коштах на энерганосбіты Юлія Лабанова. Конец года – час, калі афіцыйны Менск традыцыйна вядзе перамовы аб пастаўках нафты і газу. Пазыку ў $200 мільёнаў «Газпрама» Беларусь сплаціла цалкам і ўзгадніла кошт на лета, амаль на ўзроўні сёлетняга. Дамовы з расійскімі пастаўляльнікамі падпісалі і па нафце. Зноў беларускі бок стараецца там альбо $1 альбо $2 адарваць ад Расіі, быццам гэта добра для вытворцаў. Але зноў паглядзім на кошты на вытворцаў, кошты электраэнергіі, вось кошты паліва. Ну зноў яны вельмі ўжо слаба адрозніваюцца ад таго, што маюць пакупнікі вытворцы іншых краін. Кошт і аб'ёмы паставак расійскага чорнага золата афіцыйна пакуль не называюць. Аднак паводле крыніцаў інфармагенцтва Reuters гаворка пра 4,5 мільёны тоннаў сыравіны ў першым квартале. Цана на ўзроўні 2020 году. Што праўда, дамова на лета не прадугледжвае міжбюджэтнага разліку за нафту. Гэты механізм кампенсаваў Беларусі прэмію расійскім пастаўляльнікам, за якую давялося плаціць пасля ўвядзення падатковага манеўра. По тем оценкам, которые есть, это не сильно-то большая там. И даже компенсация будет по этому году. То есть это миллионы, там, по-моему, десятки даже миллионов долларов. Ну, это не фантастические какие-то суммы, которые там, стоят там, скажем, нам серьезно на них обращать внимание. На пачатку года Беларусь актыўна шукала альтэрнатыўных пастаўляльнікаў нафты. Перамовы вяліся са злучанымі штатамі, Саудаўскай Аравіяй, Нарвегіяй, Азербайджанам. Аднак цяпер чуем пераказаныя заявы беларускіх чыноўнікаў, што Расія гатовая забяспечыць 18 мільёнаў тоннаў сыравіны. Мінімальна неабходны для нашых нафтаперапрацоўваючых заводаў аб'ём, за невялікім выключэннем. На 2021 год осталась возможность поставки где-то 1 или 2 танкеров в месяц через Украину. Это, скорее всего, будет азербайджанская нефть. Пастаўкі праз нафтаправод эканамічна найбольш танны варыянт, чым дастаўка ў порт, транспартаванне ў цыстэрны і дастаўка чыгункай. Што праўда, Украіна вырашыла праблемы з выпампоўваннем кансервацыйнай вадкасці на асобных адцінках трубаправоду Адэса-Броды. Аднак дзеля забеспячэння эканамічнага эфекту ад эксплуатацыі Украіне патрэбны кантракт хоць бы на 5 мільёнаў тоннаў нафты на год. Патрэба ж ім адпадае, калі Расія і Беларусь дамовяцца на пастаўкі 18 мільёнаў тоннаў з магчымасцю павелічэння, адзначае энергетычны эксперт Геннадзь Рабцаў. Я бы очень так
аккуратно относился к высказываниям руководителям правительства Республики Беларусь, которые утверждают, что контракты подписаны исключительно на замечательных для Беларуси условиях, и там они супервыгодные. Цана складае амаль 90% ад сусветных коштаў, а да 2024 мае зраўняцца з імі. Аднак прыпыненне крокаў пошуку альтэрнатыўных паставак нафты можа быць абумоўлена таксама палітычнымі матывамі. Зацікаўленасцю ў падтрымцы рэжыму Лукашэнкі з боку Масквы, мяркуе украінскі эксперт. Юлія Лабанова, Белсат. Смутная навіна для тых, хто сочыць за светам моды. Памёр сапраўдны сведка і стваральнік моднай эпохі мадэльер П'ер Карден. Французскі мадэльер італьянскага паходжання меў 98 гадоў, і ён увайшоў нават у прымаўкі, а таксама быў першым мадэльерам, які зніжаў кошты на свае рэчы. І такім чынам вопратка ад Кардена стала дасяжная шырокім колам жыхароў Еўропы і Амерыкі. Тут вы бачыце тое, што я стварыў за 70 гадоў, і гэта асабістая праца, якая нагадвае мяне, якая нікога не пераймае, бо капіяванне звязанае з густам. А стварэнне нельга абмяркоўваць, вы яго або любіце, або ненавідзіце. Але яно паказвае, што ўва мне ёсць, маю псіхіку, маю волю ствараць формы, тканіны, колеры так, як я іх адчуваю, як я хачу іх паказаць людзям. Насамрэч, я паспрабаваў зрабіць гэта не так, як іншыя, каб стаць сабою. Падабаецца гэта людзям ці не, гаворка не вядзецца. Мы павінны быць рознымі, каб нас пазнавалі без згадкі імя. Гэта Карден, а гэта іншы. Эволюцыя. Я думаю, што мода не можа быць стабільная. Ёсць стыль, які людзям падабаецца або не падабаецца, але ён павінен змяняцца. Мой гэта сучаснасць, мінулая, будучыня. То бок, будучыня яшчэ не тут, але яна стане мінулым. У горадні ў цэнтры гарадскога жыцця праходзіць беларуская ялінка, куды арганізатары запрасілі таксама і дзетак рэпрэсаваных гарадзенцаў. Імпрэзу зладзілі звольненыя акторы драматычнага тэатру, святочнае афармленне падрыхтавалі гарадзенскія мастакі. Цэнтр гарадскога жыцця разам з крамай «Адметнасць», парталам «Гродна Лайф» і «Мова на нова» арганізавалі і падарункі. А пакуль дзеці бавяць час, іхныя бацькі могуць паглядзець святочную выставу мастачкі Валянціны Шобы «Калядныя конікі». Па-першае, свята павінна быць святам. І вельмі прыемна, што дзеці заўсёды хочуць, каб з імі гулялі, каб вершы камусьці расказваць. Нашы маленькія гарадзенцы, яны вось сюды прыходзяць, маюць вось такой вопыт размаўляць на беларускай мове, чуць родную мову. В общении с детьми, в общении с людьми, чтобы у нее атмосфера была такая, наша, белорусская атмосфера, чтобы ребенок попадал в эту атмосферу, чтобы он ее чувствовал, гордился ею, это очень важно.
могут присутствовать. Тут как бы без вопросов. И в дальнейшем, опять же, инсталляция и выставка еще будут работать. Каждый может привести и ребенка, сфотографировать как в какой-то зоне, и заодно посмотреть волшебную рождественскую выставку «Валентин». Сёння жыхары Магілёўскай вобласці назіралі прыгожую, але скрайне небяспечную прыродную з'яву – ледзяны дождж. Яшчэ з учора дарогі пачалі пакрывацца лёдам, а з раніцы Магілёў ператварыўся ў вялізную коўзанку. Камунальнікі не далі рады з ледзяным панцырам, а абледзянелыя правады не далі тралейбусам выехаць з дэпо. У траўмапункты за сёння звярнуліся не менш за 40 чалавек пацярпелых ад ледзяных траўмаў. Сложно чистить машину довольно-таки долго. Вот минут 20 уже стою шкребком. Как-то пытаюсь. Ну, уже вроде все нормально почистил. В окно, как увидела, деревья обледенелые. У меня очень красивая картинка, но представила себе, что на улице страшно было. Хотелось летать или пришлось ползти. С дому сложно. Очень по травке. Аккуратно идем, стараемся не поломать ноги. Мы передвигаемся на транспорте. Вот. Стараемся не ходить пешком. От остановки трудно дойти до работы. Все обледенело кругом. Не посыпаны дороги, плохо убирается, ну, плохо работает дорожная служба, так скажем. Это просто невозможно. Если предыдущий гололед все ползали на карачках, но было сухо, то этот гололед на карачке не станешь, потому что ты сразу в луже. Якім будзе надвор'е заўтра, пабачым праз момант, а потым размова дня Віталя Цыганкова. Пытанне, чаму беларуская рэвалюцыйная драма не мусіла скончыцца ў жніўні. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы заўтра.